Mi konkretno smo kod Saše krenuli pre 3 godine zbog hipotonije. Sonja ima slab tonus mišića, kasnije je prohodala, kasnije je progovorila, primamo hormon rasta i to je stalno je neka borba. Deca koji su došla pa imaju problema sa hodom. Posle jedne školske godine njihov hod je poboljšan. Konkretno, devojčice koje smo nosili u naručje na početku školske godine, na kraju školske godine hoda od slačionice do bazena uz pomoć roditelja koji drže za ruku. Grad Sombor je jedna od retkih sredina u regionu gde se organizovano i besplatno sprovodi terapijsko plivanje kao jedna od mera podrške deci sa smetnjama u razvoju. Plivanje nam je najviše doprinulo tome i da ona počne i rukice da diže i nogama da radi. To pre nije bio slučaj. Hod se poboljšao, pre je dosta dugo išlo na širokoj osnovi, sada se sve to stabilizovalo. Ali nije cilj da oni plivaju, nego da kroz plivanje, igru kroz vodu, da se relaksiraju, da bude to najradosniji deo dana koji jeste i da kroz igru radimo na njihovoj socijalizaciji.